Je, i ajmo uzeti u obzir, dakle, nećemo sad reći da nije bilo rata. Bio je rat, dakle, šta smo mogli u tim danim povijesnim okolnostima drugačije napraviti, jel? Dakle, prvo što mislim da je taj državni sektor koji je ostao tako velik, trebali smo ga nekako iskontrolirati. I to prvenstveno u onom dijelu u kojem je on najnezdraviji i gdje najviše šteti ekonomskom razvoju, a to su sva ta državna poduzeća, jel? Koja se nikako nisu dala, jednim dijelom ih nisu privatizirali. Nešto jesmo privatizirali, nešto nismo privatizirali, jel? Sad, privatizacija sama po sebi je, pogotovo u hrvatskim uvjetima, ona može biti doista problematična. Jer vi sad da kažete idemo privatizirati, ne znam, komunalna poduzeća, ok, u čijim će rukama to završiti, pa kod kuma od predsjednika općine, jel? Pa šta smo onda napravili, ili ništa, ili čak i lošije nego što je bilo. Kod vozača od ili kod vozača od gradonačelnika, jel? Da, pričemu, dobro je dok se zadrže na štandovima. Zamisli da je Zagrebački holding, recimo, dobio da njime upravlja, jel? Tako da, to je ta najteža naša dilema, to je vrzino kolo, jel? Dakle, možeš reći, trebali smo to privatizirati, ali moraš imati institucije, znači moraš si politički na neki način spriječiti tu sistemsku korupciju, koja je uvijek opasnost u tim procesima, jel? I sad, kako postoji tih 400.000 radnih mjesta u državnom sektoru, oko 250 do 280.000, što središnja, što lokalna država, što izvan proračunskih fondovi, pa onda još stoji nešto hiljada u ovim državnim poduzećima. I tu je sad onda na tome nastala ta partijska superstruktura, koja se zapravo perpetuira kroz ta zapošljavanja u tom ogromnom sustavu, tako da to nije pitanje samo ekonomske neefikasnosti, to jesu ekonomski nisko efikasni ili neefikasni sustavi, ali oni još veću štetu čine, ja mislim, politički, jel? Gdje naša politička kompeticija nije kompeticija za programe, za ideje i tako dalje, nego je to kompeticija za radna mjesta, za ekipu, jel? I tu mi padamo. Plijena zapravo. Lovljenja plijena. I to je naša glavna slabost. Ja sam uvjeren da je to naša glavna slabost. Ja sam se u jednom razgovoru, ovako sporadičnom, sam čuo isto jednu tezu koja mi je dala dosta misli. Teza je bila izrečena doista ovako neformalno, a tiče se privatizacije. Teza je da vi ste dali ljudima, recimo ove firme koje su radnici zapravo postali dioničari u određenom segmentu, a možemo čak ići sa Uljanikom kao primjerom, makar možda je to malo nezgrapnije, ali evo, ne pada mi na pamet trenutno niti jedna druga firma. Znači, vi dajete dionice u ruke radnicima koji su do prije par godina bili u teškim sourovima od tim organizacijama udruženog rada. I to su ljudi koji zapravo ne znaju upravljati sa svojim vlasništvom. Zato što njima, opet, Maja, vraćamo se i na temu mentaliteta. Da zapravo dobar dio ljudi nije bio spreman brinuti se za dalje od, ajmo reći, svoje okućnice, ljudi to nisu mogli napraviti. Tako da im koncepti poput dioničarstva, koncepti poput dioničarskog aktivizma, recimo, su bili potpuno strani. Mislim, to smo na kraju dana vidjeli baš na Uljaniku koji se prelomio, gdje su brojni ljudi, neki od njih, vjerojatno su to iskreno govorili, doista rekli da oni nisu znali kako se time upravlja, bez obzira što su oni bili dioničari, imatelji dionica, znači imali su glasa. To je recimo jedna teza koja mi je ovako dosta interesantna, pa evo, čisto me sad zanima ta tema je možda ključna. Dakle, ja sam počeo raditi 1990. i ja se dobro sjećam ne samo praćenja, nego i sudjelovanja tada u raspravama o privatizaciji. Koji model privatizacije odabrati, jel? I onda se pojavio taj češki model vaučerske privatizacije. Dakle, naprosto podijelite ljudima vaučere u smislu nekakvih prava na kupnju dionica i pustite neko tržište, formalno ili neformalno, uređeno ili neuređeno, kakvo god, pustite neko tržišno rješenje da ti vaučeri prelaze iz ruke u ruku ili da se kupuju dionice i da se kroz to privatiziraju poduzeća.
Šta je karakteristika takve privatizacije? Kod nas nije bilo puno zagovornika takve privatizacije, ali recimo, ajde sad nećemo o imenima, nekako meni se tada to činio najprirodniji način. On ne favorizira insajdere, dakle radnici su insajderi, menadžeri su insajderi, jel? On favorizira outsidere i alokaciju kapitala putem kvazi tržišta zapravo. Dakle, ne trebaš imati lovu, trebaš imati vaučere. Ali napraviš tržište vaučera, pa ko ima lovu će pokupovati vaučere, ako je uložio lovu u vaučere, onda valjda ih uzima da kupi neke dionice s kojima zna što će napraviti. Kod nas, međutim, to je primijenjeno u kasnijoj fazi, u malom obujmu kod one PIF-ovi, privatizacijski investicijski fondovi, jel? Međutim, pravi početak privatizacije do 95-6 je bio insajderska privatizacija. Popusti za menadžere, menadžerski krediti, pa je onda se u jednom trenutku 93. reklo, M je rat, menadžeri ne mogu biti u privilegiranoj poziciji, pa su zabranili menadžerske kredite, da banke menadžerima daju kredite, da otkupljuju dionice, pa su to zabranili, ali ljudi su imali, jako dugo su radnici imali popuste na kupnju dionica i dogodilo se ovo što si ti sad rekao, jel? Imao si radnike koji nisu znali kako upravljati, bez obzira na samoupravnu tradiciju, nisu znali kako upravljati ozbiljnom firmom, jel? A imao si i menadžere koji tamo gdje su imali apsolutnu moć, dio njih je drugačije vidio budućnost poduzeća, jel? Neki iz objektivnih razloga, jer vjerojatno ti proizvodi i tehnologije nisu imali perspektivu, a dio iz toga što je vidio u nekretninama vjerojatno bolji i lukrativniji posao nego da zadrži neku proizvodnju, jel? Tako da ta insajderska naša privatizacija, ona je bila dobrim dijelom i koruptivna i prijatelji su favorizirani, jel, prijatelji sustava, i bojim se da smo propustili priliku. Nigdje nije bilo sretnih privatizacija, sve su imale svoje loše strane. U smislu država? Ne, u smislu da nije bilo čistog modela. Recimo, Česi su imali strahovitu aferu sa svojim vaučerima, jer se kod njih se stvorio jedan tajkun, kako se zvao, Kozlovski, ne, ovako nešto, na K je bio. I on 95. dakle nestaje sa jednim, on je okrupnio te vaučere, stvorio investicijski fond, stekao je udjele u masi poduzeća, onda se nešto i zadužio i tako da, uglavnom on je, ono što se kaže asset stripping, jel? On je izvukao masu love i nestao sa, ne znam, u ono vrijeme pola milijarde ili milijardom nečega, maraka, jel? Ali bez obzira na to, ja mislim da je taj češki model bio daleko sretniji, ako išta možemo znati, ja bih rekao da je jedan od uspjeha Češke vezan i uz to. I uz to. Ne samo uz to, ali i uz to. Sad čisto me interesira, obzirom da je to sve jedan od modela, koji su recimo model se primjenjivao u ovim drugim zemljama? Slovačka, Estonija, Mađarska, Poljska? Svi su imali nekakve kombinacije. Kombinacije, znači bila. Tako je, neke kombinacije. Mi smo imali taj model koji je možda najbliži njemačkom Treuhandu, dakle model državnog fonda, koji interesantno je, u ono vrijeme je bilo dosta kritike na takav model, jer se tvrdilo da samoupravljanje ima svoju tradiciju i da na neki način treba valorizirati to društveno vlasništvo, pretvoriti ga u društveno dioničarstvo, jel? Onda je to jednim dijelom zadovoljeno kroz ovu privilegiju za radnike da otkupljuju dionice po povlaštenim cijenama sa popustima, ali u suštini je kopiran njemački model državnog fonda koji raspolaže udjelima i dionicama u poduzećima. On provodi neko arbitrarno, preliminarno vrednovanje tih poduzeća i to je onda nekakva početna cijena i onda on to prodaje potencijalnim kupcima, jel? Pri čemu moramo znati isto tako da smo mi bili tragično spori u tom procesu. Opet jednim dijelom opravdanje može biti rat, ajde donekle, jel? Dakle, mi smo negdje 95. U potpunosti privatizirali svega oko 10% poduzeća. Znači, najveći dio gospodarstva je ostao ili u državnim rukama ili u nekakvim mješovitim odnosima, a svi znamo da kad ti država ostane i sa 20 ili 25% da smeta. Najbolji primjer je Podravka gdje se još uvijek država ponaša kao da ima 90%, a ne 25%, jel?
I tu s državom nema nikad sreće, jel?